Саха Республикатын Сарына, Саха народной сурьячта, социалистическая юля героя, РСФСР онна Саха СССР искусстволарын өтілер деятеля, Саха Республикатын Платон Алексеевич Оюнский, онна Алексей Елисеевич Кулаковский аттырынан государственный премиялер лауреата, Саха Республикатын Духовная академиятын академига, Республика Бочоттах гражданина, Дмитрий Кононович Сивцев, Соруномаллон Сүйсагар Ананар. Соруномаллон Саха сире әрі болбаққа Россия кен туттар улуала. Беги кәммет легендатынан атырбыт арма кехебет. Иккүйелері сетімнәбет байыз қоғанна қолығын туғынан кейнебет, иккіз түйімеғар үңірабыт. Сооларды қолдауын политика. Нужно театр редактор. Ayak milletine. Каждый народ должен иметь свои уста. И такими устами являются писатели, классики, выдающиеся умы и выдающиеся творцы, хранители народного языка. И Дмитрий Конович, конечно же, являл собой уникальную фигуру подлинно народного писателя, который выражал самую суть души якутского народа, и он был, конечно же, хранителем и бережно не только хранил, но и развивал свой родной язык. В этом отношении его творчество близко к таким замечательным русским писателям, как, к примеру, Федор Абрамов, Василий Белов, Валентин Распутин. Хотя он старше их, но тем не менее он принадлежал к этому течению в российской литературе, к течению литературы, которая была органически, глубинно связана с родной землей, с родными традициями, и не случайно его усилиями, с его участием был создан великолепный музей в Якутии, который раскрывает не только историю своего родного народа, но и органические связи его с Россией, с русскими людьми. И я думаю, что мы виноваты перед ним, потому что мало переводили на русский язык. И это должно быть исправлено, потому что Дмитрий Ikonovich один из крупнейших представителей, духовных представителей якутского народа, и его творчество должно быть достойно представлено на всех просторах России и на просторах СНГ. Оно должно выйти и войти в мировую культуру. Общество bütünlüğü üstün diye de bu kayak lokuda epit. Yonu istemeyen doğru duruyor vurgu kıran lokuda reyde kaptağay kıracı uçağı evin tütepsi bu kadar. Kıyan ilita daha kamsa bakkına onu общество cüllebet o da bu tabağa o bu tağısta bu lokuda reyde katar çiğler bollağına kattak var ya batça Хотол үнтүрия нуа жанамаран ан турия кедене шуга хаҗҗак тустакын диет. Жогоддук онон турия Аллаһу шуга хаҗҗар янтан билиңе дәле. Онон Котай тап талбыттар. Жол Котай баран көрән эргиян калан күҗүн капсабет. Жейта историяны мен бу вада история беттемен ол дибиятта орбутум ол дибияттаны шабаран композитор надата оны Kim Kamarokop nüçe kelbet mene doğrum bol buta doydun sayga takana olun sayıla buta ne ötemiyaka hüddak çuvas zaça butar olur butanın hatta ara bu bakka diye bul tapıtım
ahapıtım seppitim daça sayını bıhalar buttara balıktan egenden. Ol giyi suru yok bol buta. Onunla turamam men cevap çireyepke kirer giyi bol. Bu manlık kadar sirer maykitin sigaretin bilen koruyan nada kampasitar ol doydunu ödüyen nada bir giyini bultata şiir doydunu kotu doydunu kadar ıttaka hep posu diyen varam. Dolga niye doğmayın çalı ıttaka. Gavrilo Şibaşka kiyerana geldi. Bu giyini ıttat diyen. Belki gün beğen dağını bilgin. Bu kompozitör müzik atarları lokan jela diyen atım böyle. O da istemiren. Doğarca. Kavanjirop korbut. Tumat katiyer gına. Onu hatta tuğdan tuğ bütün tülükte bulu diyenin kimi kaparuşu gınların hatta kanların kanna tiyedderlerin hatta korollerin iştellerin oğlu kompozitör giyini tutalların min tuğ da mihapete birbirine cabarar bolla diyen bol. Kimin kotoğun kübrünete duak kırey du kotoğun ya tumak kötü sendiren. Tabii bir konu gitti. Hüddak çuvastık men bu Yersaskı Müzeyin direktöründen settuğun 6 yıllıkka ananan kalyak bitten 6 han turabın. Onu bu Çerkah Müzeye Karaman'a gittan sorunam olan kördü hütünden Yersaskı Atnım Müzeyi, Kolbuhoktah Müzeyi filialın bu hütünden. Ülüler bite, Lüdimila Nikayevna Grigorieva bihitten kamnas. Ilarata bu kene Müzeyi heviyedişeye. Ondan Dimitri Konova gitti elbette altıhan, elbette bilgi heccan. Ondan kini sorudağınan, kini kördü hütünden manna müzeyi hettere ügüstük taksan ülelillerete. Ondan veyamdağını kendini gitti çugastık bilsen kastadağını ulahan komandirovkalarga bilgi heccan turabıt. Новосибирскайга международный симпозиумга полицилка вопростарынан кыттан Дмитрий Конович оңостан тиян Новосибирск учёныйдарын кытта Познанскай, Демидовы кытта бу Кулаковскай, Башарин кинер көмүскан вопроста кинер көмүскан мөккөрдө вопростарга тылыха таксан карага уаттанан сыйлай бир научный школаны утары мөккөһөн келбите. Улаханнык Сәңәрір онна музей бұл қанны барыр ұмыққа, историятын біліге, үтчаты итіге, соғымар солтылағын олы сәдді өйдабік кеу алар. Сайсыры дендер аматер қолуыра кені дажонны келдерен тұрар. Онна бұл Полянскай сыйны олар бұл жетер бар дәдір сайсыры. Оны кәлем бұл манны музей тәрек қавары өттен Дмитрий Конович сайсыры драматер келдерен тұрар. Онтан бұл кені музейга сыстыта олақ әддәттен, онна Иван Васильевич Попов улаханың олақ кені бұл ұчтала бастығы профессионал художник кені қасқа түйірер көріп бітесі мияға кәпсиреті Дмитрий Конович патапаратын мияға бербіті ден. Онтан же музейнан бұхатчы жарықтан ұйта мен саны ақпар 2 törüttää. Bir örütä partiya hürbehi siihen kennitten bihi tıktır jammot oyunuska yammoha baraka Basilia Arzukop dillenler. Kini bastıkınan literatürün müzeyi teriyekka oyunuskayatının köddürü khadiyan kinonna tılkatağın literatürün müzeyi teriyiga süddak güskölelen Timacheskay bulanın suruyan tohtabertağı ekspozisyonu tururan turar. İternettan bayıl sorunamalan bu ıtık tağıgar emiye sağardammet, kinyahanammet bu müzey arıydıbıt. İternettan beyetep bita bu min beyem uyam biriyemete köddürüyemete sığhan uroku tigin diye bita. Balkanıman beyete onna kayan tiyakta batağa. Olihim bile kini kapsaninen kini bu aktığından oluğuran restavrasiya vardı, müzeye hılınna. İternettan men etemete bu Çerkah müzeye sorunamalan bastıkı müzeye olan onna eksponatini küskü homullan kas biddi müzeyne abiyaga beyte tuspa müzey beyter üzümin kalak nüçeli ettakka doğru ki kereni şuyu körür manna jakolavura Ivana Paskolata diyen Pekarskay balağına diyen Olonka balağına diyen Çetiddik attan istakka barıta tus-tuspa beyte müzeyler. Sorunum Allah'ın bu onna oyunuskay uhaybatın oңorbuta emiye bu bilin emiye hüddak beyte tuhunan Allah müzey kudduk beyter Aleksiyep uhaybata. Onunca bu sorun beyte ilkattan talannak müzeybet.
краевед наха чөй бейте көрүлердәк бейтеттен жигнак кудолестерный мастер диек. Оны соруны хогорум диен бар. Өтө көрөр бит. Чакылуура кини бу музейтерер каяндаган олок турунан туран олонко балаганын ооран турар. Бу билен шедевр болла олонкобут. Оны кини жогот отучча хыллагыта. Тол шеддева полкулор интухунан итушемек суруюта гина. Онтан жо балаганы олонко балаганын олок бейте ирдехан олок улуу балаганы киллерен турар. Оннон олонко катыра юшкөрө аньяута анюреден сымара тастыры киллерен. Аны бу миммет огуха ата диен огуха аты оңотторон. Бу билинге кеммитин кинолог өтө көрбүтө бит. Onun bir kaydere belemne kurduk. Kaydere bir olan kav üleli hıcar kurduk. Evet, oran ya var bu takihi şogar. Onunca bu ulu kihi olaran aslı tihanıbın men tusbeyam. Olehin vallahi bu kini birisi toğlan etebin. Dimitir konuş töhede olutunihin soğutak kihi kaybat lötün kini oran turar. Onunla kini bu çırkak, taatta, Respublika Apşiyestin ettireğiren ol jonu betin diyeter killeren bu şuddak kılgas kemiher muzeyden ottan turar. Onottan bihe bu kini hakamınız pejanga borustojan ja bolotunyuktan jetutan in kınan tangara jetim çölügöt tüheren kolor bu çırkakka tabudalus Epidemiyap Nikolay Afanasyeviç kurduk. Androhop Igor Dimitrievich teteman nakamlahan haberin lahtugula bita. Onna Nikenti Alexeyevich Uvarapten manna pamjida karşı общества adliyetin halayatçıta heri bitirana cühüdda oğanyar barata. Etem baran kayanda toloror kolakalları bulom diyen baranca okuoske prevehenan sakahirin bir gına hıccan sübbetten takka kolakalı munyan turar. Evet eriti ualba çocuğumnatın beyata kötüren ağalan mahsaddan tuttar bıt. Etem baran Allah kayanda tolotturor de bir kıcağız barata. Motondan atıbıt, onna Stepan Kavrulevich okulop kapka. Dilyana sopkoz direktörü oliti suottuğa muzey oruğa Dimitri Konskövit'da kömelehan Siriyan beren ol Siri kömülleten ılan beren arasça tutuları ıyan beren ülelen ondan gıcan kalbıda komuyor giyin. Onun bu canlar attıra örü attını turuqtaqtır. Dimitri Konskövit'e mekaten turar bu kefsan turar bu bidde ippitin bu yan sorun diyen sonomollan diyen atı kayda ılınlık kını diyen. Onu manna horaktar eti ariyatınlık etelleri yoktu miyakayetiyte sorun manlık diyen kapsiyete. Sorun diyen bu bir tıllak, bir hanalak, innin diye ki varar sorun, bir solunan varar diyen. Ondan omallan diyen beyan bile anca bu hatır ki diyen. Onun innin diye ki varar bir sanalak bu hatır diyen kolur emin öydüğün. Dimitri Konskövitch kıcık tanı bu kini olur bu talağa iti beyte pisibnanimin kurduk, könötük, ere daksilik bir sılı turaran varan, ıllar kamığından innin deki varan nispet ulu bu hatırı sanatar. Bu yürülüğümle bihigi Dimitri Konskövitch bağatın, onda kariyehin toleran, Respublika Prezidentine, Respublika Правительствата, Kultura Ministerstvata, Ulus Salaltata, ve nehlek de halaltata bihiga ulağan kömün oğurdular. Oңора тураллар. Ол туотунан бу билеген выставочный зал тутуллан сүрүн үлете түмүктенне билеген бахарыллар боллагана бу тутубут атынныгаттаха Dimitri Konskövitch сипсап сорнумоллан керихин толору толар кахтанна ден онон эмдекетин билегенге биге правительство бут президент бу Diyeni otu bu yıl Allah'a kelleriyle kömülühedin, Allah'ın elbetimin dediyakben bağırabın, onda bağabıtın köptühübütün, bu proz bolkomta tasatıyor halbatıgar bağır emete. Bu yıl bu Oktyabrskaya nehleke çörküakka uğraşılak yıl. O kurduk bihi üsü bileyde yıl bit yakınadı, onu boları borun süstü hıllah übileyder. Bihi bu ağaya yanırat tüger, Beyvet nehlek biter, uçaskoy balığı terilli bite, süs sılın beleten ahır buput, ulakan yürülak bıhıgı maygıya, hüddak, terahındak, merepiratiye balın asbıta. Bilegen, bugün hasın bu beyvet ulu kihibit, bu sahanı saha deppet, tohbar saha büyüngüte, bıgahangite, sarsangıta, barıta, kendinden nöngü
итиллен келбет биһиги улуу учуталбыт Дмитрий Конович Сипсеп төрөбүтэ сүйүс сагын толор үбүлейдерин билетери республика распунуктарыттан мустан турабыт. Аягыйнан эми Дмитрий Конович Сипсеп бете телесебет бете үйренмет. Онда кинникетте биргелелебит олор буджан үйренмет осколалара биһиги төрөбүт эскебит осколабыт төрөттөмөтө сүйүс сагын бу сеттене хүбөс оны хүбөт өткүннерге билет яппет. Дмитрий Кононович үгіз сыратын татта ден ытык көлләғы литературный художественный музейін терейге урбута. Бәйте келен баран қомой бута. Жаулығын музейны комплекс үтімен әлбәқ бай ис қоғаннақ экспонаттарынан республикаға әрі болбаққа дойдуға бүтіннүтігер биллер жоғыннақ музей болла. Көрөтчүн терейін таттаттан тақсывыт чулу жонна стенделері ылаллар. Олар истерігер бұратты Мординовтарға, өксікілі Холексөйгі, Былатын Оюнскайға, анимпадист Сафроновқа, Николай Неустроевқа анаммыт қартыскалардақ мұннуқтар. 2-6 сылға Саха народный сурьятчыта Платон Алексеевич Оюнска атынан государственной премия лауреата, Биллилях общественной деятеля Николай Егорович Мординов амма атчыгая төрөбіте сүйіз сылын республика общественного кеңнік белетен бейетін сүді кехетігер сүгірүйітін кенене умнубатын ақта сыны сыджарын білдерді. Bir onluk кереместенен таттылуын чулу кыға РСФСР онна Саха СССР народный артистката Анна Ивановна Егорова төрәвіт балағанын көхөрен киллерен турору болар. Дмитрий Кононович Саха серигер таңар үйереға православия итеғалә тарқаммытын көддірір. Онна манна турбут таңара жиелерін көхөрен киллерен саңардан тутута жон болғым тұтын улықанлықтардар. Үйректәқтер сыналыларынан сорун омоллон олығы бүтін эпоха. Көлвенелер быстыспат утумнағыларын олықтауыт кеге кене. Музейде көрәден бұқ, қасбейде экспонат, мақсал, музейде предмет, бейді құспа соқыда, үдігі тәпсир. Үйдағы иңерен күлтер болар. Музей ордық менер чаты етейге солдатын ұмыр бол. Амырдас бір сақат ала олап қоғып, әбеде бір тұғы оны тұтты баққа, үпсәғын оғыл көбіт үш сатақтақ төлі қосқолар. Төлі өқүдімек әксияқтарын сақат оғынан, кені олағын, жағағын, өйін санатын, сиерин мәйгетін сатабығын. Же ол дедін, Дмитрий Кононович экспонаты болуға қалыға, оны таға туғаныға олықын солдан келеді. Литературный музей bir sürü экспоната картысталар.
Дмитрий Кононович üllühüydü yargıttan bitesteye Karkıstağı biveri Karkıstağın komuni boğulu. Yeni bu vakan sordular cıvalı nemi bek erkekten bulsan yargıtanıda göster. O lihin sürderiz otutuş sıllar da aftan tuz beyde bir herkeye seda Karkıstağı'ra muzey konunun kanadallar übüs dans bilirsin. Чөркөқтөн олу сырағы суық сирге, ытык көлге барар аян суолун қаңа сөттүгер. Ытык таңаға дейін сорыны моллан уанна кене аймақтара олорбут сайылыктара бар. Быйыл күйөрі отмас қағдариян әрдіғіне манна, сорыны моллан ухай батыгар ырақтан чугастан жон бөғі мұхынна. Сақалы үгәһінен иірже турар көмілі коғық тигінетчі оттулунна. Уғын бұро унарды. Арыла қалажы уаққа сыржығыната. Жайды күддік улу кихи сорын омаллан олыр бұд уарағайығар, улахан түмсі, тыл әтейті, ақтылған киеті болан асты. Туайдағым олуақтың ой том. Айылға манылар сиригер отомаха сире уота, тулалы сытар түгілік көллері, көріқтен кере көстүйленен кихере серге құддық. Маннык сирге төрөбүт уһабыт сақа сарыннара баалларын биһиги элбеге билебит. Бир оннук сиринен чөркөк бүһүлеге болар. Делега даганы нучча биллилях поэта Михаил Алексеев тааттырыгары сөтөлүү сыджан «Родиться в такой прекрасной земле и не быть поэтом — это было бы преступлением» диагадуа. Слово о сорын омолланы генкинега гуманитарный институт директора Василий Николаевич Иванов сорын омоллан. Демидек Кононович сипсептугунан феноменальная созидательная энергия денеппитин мен соо мактая сүгүрүе элбакта көрөн турабын. Чөркөккө хөдөнүттак бина жоннор хорын омоллан келбитү. Бу вертолетти хабыта. Оны вертолетнен калбиттен касетеллер. Онтубатотымен бара ол бәм дурынделеппынан планетанан тахаретим. Онтон кенники Дмитрий Кононович Надежда Семеновна ага этен кыллар буллагана бу фонданы ылан бердебитигер Надежда Семеновна Урал мотоцикл фондатын ылан бетте. Онтон мен килине Урал мотоциклынан элбакта өтүк көлтен чөркөккө тахаретим. Кини фотографиядан жарыктан эрете. Онно бу хүддариеткей оюнскай икис инемден аттыр, иняден обращайсыгынар косебен. Дария Иларионна сипсебеден бу кини төрбе катыската. Аны булана кинини коракыңынан тахарбыт, килдербит убая Иван сипсептен болорыр, эмеки бейте төрбе катыската. Бу мен агам болорыр. Bu mini inemagata ehem olur. Bu tükköge hüddel bak tutunnu iki testas koru tutar bud master. Onna bu kaydı bu gonya bırılakka hüddel baktık hüdderet evet. Onna bu canı herkeni kötte turarı var. Arepoğa üledir bulanmın masinanan taharga komleş bitim. Onna şoförler Pavlov Ivan Ivanoviç, Arlakov Gennadiy Ivanoviç, Лукапсов Аркадий Осипович, Hüdda elbette kendini tahallar ete.
Onda mi kördöretüm kolubura türgenlik gerdenget kınyatan diyemmin. Doğru takına kini tühe dağını üst kötüyökke hasıda tiddağına kayan dağını ağızka toğuzka turan hem bir ületiyer barar bolar ede. Obayam elbaq gıcıttada yürüyüler, katüyler bolaçı, horoğa komoyor da kündaq bolaçı dağını. Kahan dağını, onu kahan da kimiyaha dağını bu hılaydım, bu komoydum, bu kihittim anı bu oğlum diyen kahan da biyağa önsürgəbət. Hılay bu dümere diyen kiren sıtan kebihaçı. Ona tüynce nahat türgenlik oyan turan suruyar onu me. En tuhatta bu tüynü bakın tüynü oyan tura tuhur yan. O da mısıl tüynce mısıllarım kireller öyüm sanam canına hıllar onu turamın beliyetene bin. Beliyeteme takına hasır da kahanga dolu. Ondan kebiher bollarını koyam tuppapın cenar. İne dene teaç ontonala sara memi kinita tuğda yipap olan kalbıtın. Maratın kini marat eddetten edde baharan eddetten körün işte maratın takuydu hıcar bolaçı. Ona bu kuarakka iki hılı bıha bilge oluran alsıhan hama çugastığı alsız bir kemler bu kuarakka bolar. Bu bihin aceze simen aldığın Yöre kosaca budduk ebiyaka haçı bu barı kekkelehe oluran. Ona nayerze simenana battır olurar. Mimanan olur bu nonya manlık bu nayerze simenana. Çığırlar nereceme kuga manlık kınağına men ya ıllığı bu nargı ya. Ondan cenaceyen ıllar ya nayerze simenana diye ki şey baydık kören var. Ona nayerze simenana bile operene rehap bulu. Dia tangan ayık kutuk karatama diyen gudama cahine ketaksı hokpun diyen turan barang kalaçı. Kim hatırını geriye kahve diyen Mikhail Filmovich Migit'ten mitre hatırını geriye ninne ıyıp bu tabi de bolta bollar. Mine temete bir duydu bu tugar bir uluçulak uçanay muzikant kelen manna toğusu ülelen barın bir sirbitigar bor bu tugar saha sirin sirigar borugar kamillen barın sıtar. O Grant Aramovich Grigoryan ki. Bihi jav butugar dağını, bihi komayu butugar dağını, uhunu yete hoh sıcan anaradoy dugayan nabıt ki. Türden iki sahagar elbite. Ja bu komolta da biringe derimigin Allah tohtavat. O lihigar kendi manna ulahan kılatı. Ulahan саханациональное искусство-то классическое сағаламыта кенеттен мен ол күрдік толкуйдумын. Ол күнін бірін Дмитрий Коннович атын шықпеті. Эти опера театрын кені болғам тата, урбуд болғам тата, музыкальный чаттар сайдыларын туғар. Бары әтінен қанынан кирсен, Олық бұ бірімет аланна қоғыны бұқадағы болын, улақанда театр үліхіте болын, жакені сихили сыналарын берер әті, сыспаққа. Сахан рутин историтыгар аманнай ахас қалданынығыр тәрілдебет. Чүркөқтағы полицилка музейін ахылдытыгар музей төрттәчі Дмитрий Конович Сипсев сұрыным олан. Маннык әпіттәқ. Үшігей атын үшігей. Өрүүден жол болар. Мен еге кыйыла құтулақ үліғатын көрі-көрөбін. Кыржағыз кейі сүрәғім өрер. Күн көрейдер көрейіністен сыжаян ететен құтутан жоллу тұрдың ден. Кыржық бұ аманнай саха народын историятер ағылыбыт Чөркөй музейін тәрілейді бәйті тұспа история болар. Бұ музейі көрбетері кейі чақчыдағыны өрер, көтер, сүргөте көті олылар. Аңырда сылан көрі қайын бұ атырбыт алуғмағы. Бұ алуғмас аманнай саха историятын көдірер кенеге келен тұрар. Иван Васильевич Попов ұрғыйгар. Онты музей тәрілейдің кәнне бұ мағы сұрыным олан, көрден, бұлан ағылан тұрурута. Bir бәйтеме тұспа жекті история болар. Олырттан биддестері бұ өз атақтақ чоран болар.
Бу чороны кини тутан туран элбахтай туспу каскаларын көрөчүлөр кандыктар киниге кадаганы көрөчүлөр. Онон бу аңандас бу чороннан беги этих принцип кини бетин керега тардыта ийите кини бу наротун тугар керени уруккуну билинге кемгитте себестен көддөрүтө бу чоронго көстөрдү ханыбыт. Бу беге сакайрын сурячын союндугар болбак экени Россия сурячын союгар ме бир теккенен белдерете. Кени жастар себептерин чиленин быытынан о лелебите бу каралёддери иннегенен Россия сурячылара улаханны кенени тынагар сыналылара өлбөтө кени улаханныга хайдылар ден мен эте кырыңнакмын. Эге мен өрөллөрүм болагат дейт авандар. Ол да шөй бай кайтагара деже экди болдубут сорнун болон өрөлдөрү болбу жандар оттан билеттерге канаттанар болак бетте. Могоня бу пияга шөйдүк сыганар бегине өйдү бегине юрдемет да ол кини билеген хок болбутан канна даган терестен хетедик өйдан ижадебут. Я беге бу аякынынан чоборнал агон хылатулукта Жабуагон сылгар караманна геттаныла бу чолбон хурнал бастыгы бечаттаны аттаныла Дмитрий Кононовус аймнилар бечаттанан бар бу төлөнөр я таксы бута анчыгын сорда ходе капсянера таксы бута ол тугунун оньор хүддө шөддөг истегник санан бу чолбон хурнал бу мигин канаттан турар ден элбакты кеппите ол тугунун колор бу беге Хеттон бесылга таксар бутигар бу манна огоньор бу материята бу турар она бу чолбон тугунан хурибут бятен сурибут хуруюта. Те онна кени суак бу бутунда кенне кени кута сүрэ барта бар деген атым ол куду бу аган конуктаата ол Россия хурясалар кадарта бес оттуга таксарытты бут онна огоньор бу түддө улахан материятен анныгар бе келбит эдди таддын бары себек курду бут огоньор бу кадараттыгына сүрэ кута барта бар курдук. Онно хамешугеден же бу улус жона бараксаттар, бу нехелек жона бараксаттар. Ток төддаган турунаннар. Сурunu моллан ток бар пьесатын персонажтары боланнар. Гекта чугастактарны оньян хеллер аяк төрөт аяк мүнүтелеган. Ja kökürüsta бар, сайсыры да бар, аял да бар, күн көреніне да бар. Барата аяк мүнүтелеге егер де бу барата таңнан саптан келимненен Жол народный театрдар эйдактар да. Сорун бары сүрүн аймеларын баратын аяк мүнүтегер көддөтүлөр. Ол на сонун, на чугай иккистүген боллаганам огоньор бутатыгар тиемет беге эдиктардын масалат. Аттага шөй кырдал хер уркута баана быхылак олонда ja бедеби энни битнеме масалап буттарыбит. Оны жеге диктары бес мастары тиемет ja ол эдиктар олаттылар. Каханара историяга деп кедиле хен балача кемнер аспытрын кенне соруну моллан сүй сахар келеннер буну теориячылар келен үннер бит бестере бу тураллар бул Аллахын тураллар дей тактырынан ада чугай бул эте. Апостол — это всегда человек в солнце. Всем кажется, что он лишь сопутствует нам на жизненном пути, а на деле мы сопутствуем ему, потому что он ведет нас с собой, и мы согреваемся и освещаемся теплом и светом его души. Он никогда не занимает чужого места, но его место никто и никогда не может занять. Наш Сорно Моллан единый и неповторимый. Он говорил: «Я старался убедить свой народ в его великих возможностях, его неисчерпаемом таланте. Лучше всего показать это личным примером, а не речами на митингах. Можем ли мы иметь национальную художественную литературу? Конечно, можем. Я брался за перо и писал на родном языке. Способны мы иметь национальную оперу? Я брался и за это дело. А балет получился и балет. Надо иметь букварь. Написал букварь. Нет музея под открытым небом. Взялся и получилось. Не бойтесь трудностей, не убегайте от дел, не укрывайтесь сказочным мифом о золотом времени прошлого.
Modun hanala kıldıvatı kayarın Раз kuhala Dmitri Kononovich. İdete Karağınan akıkkın beğen süraktının hatbiyaktağın sürağın ağırın hediye onu bağıryaktağın. Onun rekihi duhatı rast olur. Çakçı Dmitri Kononovich rast olur. Bilgi akalar en hakkın üyetten üyağa ileride üyeliği öteki resmitin doğruluk etken ben elinliğe Allah'a kanlı ağık Uavay büt sorun Ağın yar buvat Üyelerge Öspedütüye Gülederiyen Дмитрий Kononovich sorunum olan boyunki ölüger. 1906 yıllıqqa balağın ayın 14 günü erkeğine түспіті. Ровына bir üye болды. Ondan bu komisyon var kelen turamıt. Beyken tuttu Masuha. Ernest Alexandrovich Alexeyev brigadetinden oğullu bu çocuğundan kini komisyon onu diyor turda. Күнді бір дөйділақтырым, күнді тұқпаны кәлжеттар бұд. Бұл ұтық сірге бегі ұлы бай бұд комиссионға қатығылдан, онына үшеді қаралан ұтарығар ұлы солақтақтыра республика общественная қаянданы болқам табытын ұрақтақ бұд. Жонан мен бұл Дмитрий Kononovich Сипсеп федеральный суолтан түрі чугас артық аяғар кені көмілі бітсіре дойдута Кыджык таны ытык маны сер бола туру ден эреневин, онна кина ата үйелер тохары, саха барын тохары, онна бейге бу интеллигенция представительлері кинини дүктүк тутарбыт тохары аттана туру ден эмие эреневин. Народун туғылар барта тоқ бар, туғын бартын таланын энергетин барын норок кәденепте. Аха народур туқ. Улахан болан үлелен элбах текүлелен творческүлен олаун топсар битки диye кырапты. Onun kini narin nikitin körete. Onun kini pite doğru barda dolanıyor. Onun kini bağım ben pasportlar edip onun kelim bollar kini pite barda dolanıyor. Onun suguriye kanadı bunda komünistçonga bunda bar bakıyor. Царю небесный, утешителю души истины, и жили здесь, и все исполняя, и сокровище благих, и жизни подателю, приди вселися в ныне, очистины от всяких скверны, и спаси блаже души наша. Саха Республикатын бастакы президенті Михаил Ефимович Николаев дойду бағылыға Борис Ельцинтан бұғатчы турор сутунан Москва кытытыгар 5 чагдаден санатории Саха Республикатын бас билетигер бербіттірі. История керехилиринен bu sanatoriyga urut politbüro çilenleri onna Иосиф Сталин сыньяналлар эбит. Билигин sanatoriyga Саха сереттен сыньянатчы да, эмтенатчы да элбәте. Койуку сылларга манна саңа корпустар тутуллан сыньянан месте ақсана өсселбәте.
Bihi sorun amallanı inne kihini bilir buluqpuduttan iste bile ulapı camut kolubura bilgin altı onların ahanar ediyonlar. Ol kurdu kini bu kuvarınan sahatılığın öğrenmepit, sahalı ağırga huruyarga öğrenmepit. Ol kenitten saha folklora diyen johunna komurun yugun ağan saha tüm bulurgıtın tohunan ühüyenlerin, osturuyoların, öz kohonların, ırıların, toyukların bilbepit. Ol kenitten saha tılın bir bastığı gramatikalardan bir desterinen öğrenemmit, sahatlığın ımpıgar, çımpıgar, derin iz soltatıgar öğrenmepit. Ol kenitten kini historiası hanna ulelerin iste köre veremipit. Ondan da saha literaturatıgar surulbut ulu ayımnyaların üreten piyasaların, kohonların, kepsenlerin, innetten ordaktan çöçeski diyen kepsenleriger kini ideyeleriger uhullubut, köleni bolabut. Tekolobura ılan körüyon bu saha üyerak biliterdün bu kuvarı. Samay bastakı bu kuvardartan bir desteron orbut kihinden sorunam olan bulur. Şimdi Tanrı'nı tevair evet. Pravoslavya'nın sakalarga beyhan yuyucular bir ağalılardan osu olmaktan mı evet. Onu tahanan kini payamatıgar, oyun çilediğin payamatıgar, ığık tuğunan kılavatıgar, onunla ığık olguya diyen payama, kos payama huruyu bu demek. O payamatıgar biremet bu demek. Anda dünümüzü de iyi tayan Tanrı ayıp bu da diyen. Tohtu sütta bayattan atağıdığı Tanrı'tan malı pakatı huruyu bu demek. Yani ağalı algıs olmata, onun manlık diyem olmata, Tanrı'tan ayıttan, ayıtayan Tanrı'tan malı pakatı huri bu demek. Onu bu sargılağına ağan eğitimleri açı. Dmitri Kononovich ölüönününe bu sanatoriga oloron, Bibliyanı sahalı tıl bastırga, Sargılana Afanasьевна Leontieva diyen Bibliya Institutun ülehtin kıtta tarılaktık. Ülelerdittire. Killerime, eriyi buruyu enerdeme, alcarhayı, bılağayı ağalıma. Balım baygıttan matarıma, uygu bayanıttan onnuma, jol sorguguttan tumunlarıma. Törüyoh bütün tenler tölköleme, kenşere bütün kehter keskilleme, üççap bütün bıstır yahtama. Kara borga kappaktalar kümmütüger, Karhıkta kupputun kallangar karaytalar. İye borga innener kümmütüger, iye kupputun ilcebartalar. Ortadoy tuttan ular yer kümmütüger, apput kupputun oğa kınıtalar. Saha tılın gramatikatıgar emiye bir bastın ülelerdi huruy bu kine bolar. Saha folklorun tümmüt bir bastakı johunna saha folklora den komurunlugu tahattar bitkini. Ani izdadiste öyle hete bolan töhle galbak kinigani redaksiyelen betin ilitin ihinen aharbıta bolu ona ansip bekkin. Ani teatralne iskustonalar bollakka saha bastak artistlardan bir destere sorun amallan. Saha bastakı dramaturglardan bir destere sorun amallan. Аны туран итинне драматическое искусственно мурдамакка музыкальная канисканна сайдахтак тен сахабастакы операларын либреттетин суруйбут кини. Онна олонкону нарокка чугахатыкка диен народ өйдүрүн билерин курдук оңорокка диен бастан өй кирбит кихите sorun amallan. Onun jolruyon yurgun batır olonko librеттете bilgin bu hotorok eminen urukku tığınca 957 hıllar reaksiyetinden anardıllığı derkemiger sorun amallanı emi aktan ahallara bolu dihanıbın. Ol kenitten de bu bılırgı onna anıgı altı hıtın ambastan öyde bitkini. Tağı dedekka urukkuta huak omuk kene askide huak bolar diyen öyünen salaytaran muzeyleri de beyte süren köten ilidina tağanan tutan tuttarsı bu canlardan bir destere. Kini kurduk kolubura ağaya aksanna omuk
улун учетылынан эренен өлен андойду культура тигер систахтактен биге өйдө биллагдоннартан бидестерете. Бу декте улетигер кинем эми этен турар. Бу Библия курдук улу эмнени сахалы саңардыбат боллакпытына биги у андойду кехайма культура тигер кайдакта сыгынныбыт дирки акпыс соктен. Кыддик таганы ите айымни тарганан үйретиге кирен сахатыла делелек бай тыл боларын дакастыр. Оннар бу Библия курдугулу эмнени сахалы саңардан жон үйгөр санатыгыр сүрөөр бырыгар түһөрөр курдук этиллен тыныллан калбыта диен кидик ханыкка чыгай. Онон саха боларын тугар инне ого бычыкардагаттан буквартан сагалан келин барагадыян өйүн санатын тутан Библияны сахалы агар кыктаныргар улуу олук урбук кихинден сорунам аллан баларым. Аны туран тус бетин олоон холобурунан чел олооту туспут кихи болар кини Челолого ине эдердагаттан эңердеспит эдердагаттан тудуспут ки бу 9 сагардылы челолокта хыжбыта даганы тугулур онон кини өйө ханата этесине олоон айгетем олоон туруга өйүн санатын тутула бүтүннүтэ бу саха кихитигер үтө холобур болар онон ычакка даганы онна өйдөрүн саналарын туппу жоңга даганы кини барга бай олого өрүү Улу кейбет өксөкілі құлықсөй, үйерекпет, билибет, культурабыт соқ боллағына, сайыннар батақ бұтына, омық бұтынан оқдолу йоқпыт, сер-серейттен симелі еқпет ден аспыт сүрбе суя сағаланытығыр әппет етейті, күн бүгін умнулуы соқта. Николай Марковича кәлбетің чуай да бағайы, чуай да я кәлбетпет дейді бараттаққа. Әнеті оғылырым үйінлерін Швеция барын чуай бағайты олырыдыр өрбет. Ағата кені әкөтіетін үш сударысы босты машинатынан қатайдағыр. Оннан кәргәнген маматын папатын жан күйлей тәппет. Андойдутағы ЮНЕСКО терилтете Сибирге сахатыла өлөр тыллар ақсаннаргар киредден бұхаран турар. Бу кытанақ сәретini бука бары өйдүрдүтнады. Бу терилте үрдүк солулақ тойыны Мацура Каитуара чехигер ытык сергені соруны моллуан териббит соттутағы комплексигар турорулунна. Это событие, выходящее за рамки обычных мероприятий. Мы, наконец-то, получили авторитетную поддержку от имени Организации Объединенных Наций образования, культуры и науки, получили поддержку инициативы нашей республики, инициативу открытия кочевых школ и создания кочевых образовательных систем. Очень большое значение передал сам Мацуре и наш президент Вячеслав Анатольевич Штроп. И здесь именно видно крупная, организующая работа Министерства образования во главе с Федосией Васильевной Гавшевой. И сейчас мы получили еще поддержку наших родовых кочевых общин и малочисленных народов с мест компактного проживания их. В этом убедились именно представители ЮНЕСКО, сам Мацура, что это организация кочевых школ, это заказ народа, малочисленных народов Севера, оказавшихся в очень трудных положениях сохранения этнического своеобразия, языка, культуры и своей этнической жизни. Каядамукка төрөбіт тыл норуаттына болар. Ия тыл барақсан нороту өлбет үйестүр, кеха қалың қаққа сон дұрда болар. Беге улу чуталбыт соруны моллон, уын олығын ұсталақ туратыгар, еті суалттан туара батыға. В процессе своей работы депутат Карл Иннокентьевич Васильев помогает становлению этой церкви. И сегодня он поручил мне присутствовать
возложение храма, куполов, крестов. Я думаю, что сегодняшний день надолго останется в памяти этих ребятишек, которые бегают вокруг церкви, и всех жителей Катасов, которые собрались здесь в этот день. Таңара юра күстәм белән җеге җомутуар эгебетигәр санатыгар күстәк саналары секилләргә дигән җан өйгәр санатыгар бу бияка кырдаста җонго састакта җонго эдәдә җонго манын беге каняк бутуанак битемет уанна беге җомут маны сыстыктыр дигән біз олахан. Дмитрий Кононович сипсеп литературага онна мен хонун жанры киллер бит хуруячы болар. Кини маңнайгы кепсияннара сатирический кабаннах. Чехов хабыдылынан хуруллу бут, олгынан бран сахалы тыннах. Саха норотун ологор тирягыр бит. Бетем тиеке, ача, онтон датын кихи тагахын бухагахын саралыр сатирическая ебнелер этедер. Оны кытта херге кини дерең ис хохоннох, кихи ис туругунары яр психологическая кепсияннера риббыта. Ол курды кылап көрüyorsun кини bir самай чулу кепсиянин анчык кепсияни. Витя! Здорово, дага! Хайван! Қандай жан? Қайдақ ең бәйтейіп күтіде. Қайтоқ болын. Айка! Бу кәпсиянинен білігінге жон сүрдәқ үчіге кейіне даған остуақтарын сөп. Бу кәпсиянға кихи истуруға кені характера олыс деріңнік арылар. Онтан кәннікі кені олық еті прозаттан көхін драматургияға кейрер. Чулу бәйтін айымнеларын сәрі кәмегер аяр. Ол күрдік әререннені аял ден трагедията, сәрі кәмегер сайсары драмата, хорулдан тақсалдар. Қолба хуқтағын кәмегер кені сама еме бір білдібет күкір ұс драмата. Онан кенеті драматургията театр хайдытын күтті үксәхетімнәқ. Кинене артисттар, кинайымнеларын артисттар олыс талан. Музыкальный театрыгар, опера, онны балет театры генелді біте хетінтен әме селес мұтуқтардар. Корат тағығар сорыны моллон дачата. Оғылар сеннер мұстаннар, сорыны моллон тыыннағын санатарды. Огдабата Надежда Семеновнаға күйіс кемі болылар. Үтіе өйгі санаға үйеренен баралар. Сейчас она... Ой, она стала на ногу. А мы не нуждаемся. Ты мне рассказывал, что ты... Что кто-нибудь в машине. В машине, да? Ага. А что в машине тебе нравилось? Он работал над Библией. И когда он работал над Библией, он смотрел в окно туда далеко-далеко. Ага. И он это знал, что
человек должен верить в веру, и что у каждого человека должна быть своя вера. А кем ты хочешь, когда вырастешь? Думаешь, кем ты хочешь? Наверное, бухгалтером или банкиром. Вот так вот, да? Что-то с цифрами связано, да? А Считать почему, любишь, да? А почему хочешь быть бухгалтером? Интересно. Даже дневник ведете, да, за тобой? Поехали? Да. Ну-ка. Вот, хорошо. Еще раз. И 100 лет можно держать. Вот так. Да, она обычно пела. Обычное пение надо забыть. Вот так. И так далее. Образ олар мыннан бир собирательный образ думал. Образ уйнской однат нодахны багадар табылды марна пулаганлы ну хадыр тохулу жем олемон ова тема дигер. Аны херахара тавылды бутады тавылды аду тохудур атак антон бу кепсенигер этлетин гондук 3-4 соба оян тахсар бу бир колоджер кеш үш бутады собаланы тахсабын тахсуапын дигән кантавы бу ана хүрүк тух ханата оны бакантер дигән тугын проект бөтен меха кынаттады оны калым бадан ору тас маған бынамбыр Сақасарыны сорунымылдан күн сиреттен барды кене сиене ке сыкына элитигер тыгына быхынна кене бұрағына атын бартын олыққа келдері хатабыт бейге аты кыржағас бұл болар олар әрі 2-3 ханаты кене сүйіз сағырдылы тейбеті біті олар туылықтар аты оны қомай оғын балтырағыл сүйіз сағыр тейбекке олық кебетчім хана аталыққа кейбеті. Бастығытынан кені түріппі тағата, айбы тағата, куанан бірге түрәбіт маппы-маппы сип-сеп тен кеге, бұл бігеге түрәбіт өскәбіт чөркақ бүтін бөхілік гыммық кеге. Бастығы ұправаны, бастығы балыға, бастығы оскола жейлері тұттар бұт кеге болар. Кені ғырақан жылғала олығын тұғынан, үрдәқ, интереней, Дигна исторический кенегене урьон багарарыты. Он то толоқа килбете. Екинен Дмитрий Конович учутала. Бу керега хырдыкка тардыгарыгар кенеха үктел бул букета Иван Васильевич Попов. Хака бастыгын народный художника булар. Мечерка хотырабит кеге. Кене өбүгөлөрүн, династияларын, Поповтар династияларын тугунан кене ветитен улус багарарыты. Дмитриян Попов, Сахабастакы тылдетігар хағалабы ке болар.
Онтан Пекарская гибер битевлетин. Кенеқе бу комиссионер сквер тутуан, часовня тутуан, багар кракай памятникта тутуан баганала. Итираханата мне олоқа килбете. Онан Дмитрий Конович икке биччуманата, оны дереңаната олоқа килбете агнете белетенет. Амаллан Süssallahu bile üldükten artık madde. Devir konuş onluk da bu vakti yani. Yani var kini bütün yeni olupun tanen bütün ulakan inistitülerin otağın üzerine aspeki. Ondan kini lütfen kamdan doğunan toğtarı onduk kiyinlik köpsete kayıp. Hamam yok da hamleri gavuruz bu statiya. Monol statiya kini hününen bu gavarap diye naka ulu kota ayım bütün haydi tigar kolabra abahı bakatırın onlugar tongus bakatırın ardaman den killer bit. Bu ahi bakatırı ötü ki hamek oksor suuta köyer kıyı tabu ardaman bit. Ottan bu tongustar evvelden bilgi uru xana maktab bıraktırıp bol batağıtıdı. Bu lokbet eskötmen suyha oğlu da emni bitten. Nedi konusu çok daha küskürtüler de bit. İtistatiye iskoğana sünnünen 50 utura bit. Tole takka bari bilerki kudduk 50 oğluttan kalem baran ulan konuları oksay dibinin bunun tarafından qağırıyandır. Olihama dimidi konusu kinyaha ep hütnen. Kolabra bu kınan barangınen kelin de salon erken barangın. Hata kini konu onu batakkun hata erekler dakın iskoğanlığa bitten. Min hanatım Allah'ına kebi hütnen maktan yapın barın. Kini hakkını rotugar ahal çöy jona attırın birim bardı. Kololu bilgin ayal denata hok haka hergeri aksannak bulu künne den ata hok emönlük bulu di hani bun ay sen den atella bilgin ay sen den itibarata Allah'ın devletten ay büt attıra hakkın otun sığar böreger çoğastık girenler olak bilgi olak butarı kıttı stabol buttar kinini üddet eddi yani. Dmitri Konovich büyülüye literatürüne eridaksetin olur bu da. Otta titil bağın olur bu kırgıtları eti bilgi gorkatın literatürün üstü yürem bu kırgıtlar. Onu hıl olur buttar. Daha öğrekan ile. Dmitri Konovich'tan bari bilir ki kudduk. Ahara ana uyağa. Sülbeği şey olur nasipten. Ola kadar itten oksoğu tuzakiden hayaldan dağını, yoğuldan dağını, kritika oğa, ağı vaçta tiyambarın patı uğrastayken detin büyütün uğrağınan, uçetin xatı killerin tam bu garılındır. Məneket olu bat yaratan. Onu bardan toq dağıra erdağıta kursunuk sorabıda, kinini ol aspıt, ustu ete, ki bu etnan ustuk, onu tuludak bulargar, öğrepit ediyanım. Dibidi konusu çok da dibidihin ustuk ete. Kinni düdü, kinni düter ağrı durgu bol batağa, istoriya ergiyatçı, istoriya istehatçı. Onu bilgi haka bilgi külüne zina, onu öğrenmiş can, kinni öttügar dömbutun tühen bebit dötten helin yaktuş takbitti. Onu hep tağ tuhayından tuhayından namut, onun lirik takbit, onu bar dömbutun nonlik takbitti. Ben onu hiddaatı, modalitetin hiddan biliyor olmadım. Onu bilgi bırıbılarına kendi lakmun nağar epetri buput. Epetri buput şüphetağa katakıbıta. Onu rağım bir hiddan bilayeti onu maktam bıta. Onun hakatıllah barın tukalı develi konusu ata atına turu demen dağın elenevin onu takayım.
не в моде, но никто, покуда существует один человек на земле, ценность этого слова поймет. Потому что без дружбы не может быть жизни человеческой жизни. И вот, благодаря всему этому, мы пришли сюда. Баға дөйдерейті бара тұрдағана. Улахан қан тоқтула харилер. Әстіқтір Москванныгар үган кәрән әрдіқтіріне күрдік кәмге. Ода сығылдылақ кәмге бейі хуриятчы бұд. Өйі ханаты деріңе тұрысу бапыруға кәскілләға олыс дейін сөқтірір. Аға дөйдерейті сағылын етігер тәхедағаны ол тоталитарный режимнақ ұрхан құдасты бұл бұдын енігер национальный вопростарға қайдара тоқтағын салғыны келдерен ол вопростар үші өреттерін қағыдан народ бұлырғы үгәхін үте түретін өйдерігер күйгі берер күннер жылдар әргілден әрелерін кенелер олы шүйедік өйдәветтер бұғылақ. Ол өйдәвет жоннарттан оттан Дмитрий Коны сейіпсі сорыным алдан болын сөп дейінігін онна историк Георгий Прокорович Башарин. Бүйіккі жонлар үйеләқ састырын тоғыры илләқтірі, әйеләқтірі доғырдығылара етіні кетті хебәстіғын дейінігін. Аны Дмитрий Конович сейіпсеп сорыным алдан олыс үтіе қолы бұры народ өні интеллигент дейін өйді білге бербі кейінен болар. Интеллигенттер ұрықкеттер қайдараттан ұрақ олыран арқығынан үлелән сүрген бешейен үгістер астақтыры. Оттан бейі кехебет народқа бейетін кіржеген бейті көміскенерін тәріссебет народ түмілінне ғана бейті түйе қолы бұры оңырырын көрдірбет соғатақ кейінен болар, бейіқа қағыларға дейінігін. Ол қолы бұрынан болар дейінігін кені народы күтті бірге тұтыспыт мүзейдіра. Еті олыс үшіғай қолы бұр дейінігін. Тыңыншы дауыстерден 5 жылдаққа соғыру сұру сүряшын сойуын бір болан еті мұннағырдағаны әтетігер бұл Палатан өсі сойынускай ден олыс қақтақ сүряшылақ әтебет ден бұл кеге тілдер кеме кәлбетін туын әтететі дағаны ойынускайы тұхын алышыдағы кемге кеғаян атыппа кемдергер әтеті санатыйыта Онна иннику байдырын, Кулуковскайдағы, Нестроевтағы, Сопронавтағы көміскен, келен нехелесті білергер кірдіктақтық сыйғандығы тұғынан әтейті дағаны олыс қорсын дейінігін. Саңа тақсыбек кенігені Дмитрий Коновичка онны кені каян тылытта матақтауыт еті, каян саңарар күйеға хоқ балақтауыт еті, оны құмағыға сүріеммін деп мен кәлдім. Бұл кенеге тағысты манны солтылақ кенеге онна еген аға дөйдеретігер күттібі сүрияшылар отылыра келдердім. Чарчы манның үстірінісірі көр дейм мен сүриян бербіппер олан. Онна да кені ашықаламмат еті. Олан ахан лахарғачы асытта. Онна екі түгілден әрбіғін бұғырдық көрдерді олата ұлынным сөбеләтім. Девід болуқтақ, үйірбітім білдер ақтатыға. Ол күрдім еген қажылан. Әмен оғар дақыттан еген сөбейбін таптығын. Ұсаға дейін еле баттан бербіті дағыны әтәрбен кірәхәдер дағынығын. Оны елетінен манны тоқтан көрдірін намта ғылдан ұлым дейін сылдан ұлы. Меніме сылдатым ола, оны қарағым өті сабадынан он тоғытыры болат. Мен кені балатан тақсамар бітім. Еті бәсейін он хәтті күні кереді. Он тоғытыры боламарын кені күн сіреттен бар бітін істебетім. Онан бейге көліені жонлар, жолда жаны өппет, саған ұротын ғар көміскәлі тәрістебі көліені жонларыттан бейдестерін кітары, сұрын амаллағаны кітары сәркестіген үлелен қамнан аспып бұд. Ара бейге олақан енекетін даны жолғы болары болуы дейіні. Дмитрий Кононович, конечно, он был по-детски рад. Он же человек такой интересный, душевный, эмоциональный. Он был очень удивлен, спрашивает, ну, Турсунай, вы к нам первый раз приехали? Я говорю, да, первый раз. А якутские песни вы раньше знали? Нет, здесь меня учили. Я говорю, вот почему-то вот может
У нас язык очень схожий. Может, поэтому, говорили, я быстро выучила песню, а он головой качает. Это удивительно. Вот в моем возрасте, вот мне уже 77 будет скоро, я не видел, говорит, своими глазами, вот к нам переезжали и ваши певицы Розарбаева, и другие зарубежные певцы, артисты. Но никогда не видел, чтобы кто-то пел нашу песню, прямо приехал и быстро выучил. Все это мне дал заряд такой, и я написала песню «Мин калим таттага». А слова специально для меня написал якутский известный поэт, наш славный друг Степан Егорович Дадаскин. Сентября 2006 года исполнилось 100 лет Дмитрию Кононовичу Сивцеву. И вся общественность в этом году праздновала этот юбилей. Вообще мы начали, надо сказать, еще и в прошлом году. Были приняты нормативные документы, как указ президента республики Вячеслава Анатольевича Штурова, постановление правительства, несколько распоряжений вице-президента республики. И надо сказать, что, отчитываясь, во всех улусах и городах республики были проведены научно-практические конференции, выставки, лекции, собрания общественности. Были показаны новые кинофильмы, спектакли, посвященные жизни и деятельности человека, имя которого жители нашей республики произносят с искренним восхищением. В этом году начали издание 15-томного полного собрания сочинений и трудов Дмитрия Конновича Сивцева «Сон на малом». Я думаю, мы сегодня, когда будем говорить, вспоминать, думать и, наверное, читать, мы прежде всего будем с благодарностью вспоминать Дмитрия Конновича Сивцева за то, что он сделал и что он оставил после себя. Дмитрий Конович Сивцев сорунum olğan süýüş sahan, ýürüläki belekir jörok ýerinden ýitýek esteklik şad edip bir kömürde. Это праздник не только якутской культуры и словесности, но и всей российской многонациональной культуры и литературы. В Государственном театре оперы и балета Республики Саха-Якутия, носящем имя Дмитрия Кононовича, присутствуют уважаемые мастера слова, представляющие великую русскую литературу и национальную литературу, писатели со всех уголков нашей необъятной России. Мы приветствуем на древней земле Ланфо наших дорогих гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Иванова, Вологды, Калуги, Краснодара, Саратова, Кабардино-Балкарии, Дагестана и Башкортостана. Когда я думаю о его творчестве художественном, думаю, мало кому из якутских писателей удалось выразить, вернее, отразить такое количество народных характеров, народных образов, которые живут в его произведениях. И очень рад, что в 15 томах полного собрания сочинений будут собраны эти произведения. И я очень надеюсь, что будущие поколения народа Саха будут зачитываться его произведениями так же, как зачитывались мы. Дмитрий Конович всегда подчеркивал, потому что он воспитывался в духе Оланхо, подчеркивался иногда, при Оланхо Судовне везде жили с детства, питал дух Оланхо. И всегда говорил, вот Оланхо нет национальности, нет этнического расчленения. Есть жители Срединного мира, ортодоксальные, они идут,
Вот сегодня у нас такой вечер, когда мы собрались, люди из серединного мира, из России и со всех сторон нашей Якутии. Сегодня на выездном заседании секретариата Союза писателей России обсуждался вопрос о взаимосвязях национальных литератур России и проблеме художественного перевода. На самом деле это действительно вопрос не только творческого порядка, а как отметили многие выступающие, это вопрос государственной важности, вопрос дальнейшего развития России в целом. Только духовное взаимопонимание, духовная взаимосвязь, которую олицетворяет литература, сможет обеспечить единство России и ее процветание в будущем. На секретариате принято решение об организации Фонда национальных литератур при Союзе писателей России. Очень хотелось бы, чтобы выездное заседание секретариата Союза писателей России Якутский стало точкой отсчета в этом большом деле. Его земной путь не был услан розами. Время, 20 век, в котором он жил, было немилосердно, достаточно беспощадно к нему. Мимо него не прошел 1937 год, когда он был арестован, подвергался жестким допросам, но он ни словом, ни жестом не предал ни Платона Юнского, ни зачитателей якутской литературы, с которыми он и входил в литературу. Дмитрий Иванович Сивцев, Саарон Галлон, он любил якутов, он любил русских, он любил балкарцев, он любил украинцев, он любил все народы России, он любил весь мир, всю землю любил. И нас этому учил. И вот смотрите, чуть-чуть, совсем немного не должен он до своего столетнего юбилея, а поклониться его памяти приехала вся Россия. Свети в моей судьбе звездою с небосклона, бей в бубен, чтобы зла не убоялся я. Звени в моей душе строкою Амалона, Якутия моя. Земля нам мать, и мы, ее родные дети, учил нас Сорман ключ к жизни не тая. Ну так цвети, как сад, и будь всегда на свете, Якутия моя. Спасибо великому якуту, великому просветителю, мыслителю, писателю, пророку. Он не ошибся. Что бы там ни предвещали правители России, Россия была и будет. Свысока ее небо судит, предъявляя смертельный счет. А Россия была и будет, а Россия не пропадет. Беги улубайтын ебиетөдүлакы Дмитрий Коннаш шаттыгатын үетитиге, кини көмөсүнү жоңа саргага көндөрүүгө, кини касыптылын жоңа саргатыга лак болун, индикелак болун денсаулыктан оңоройдат президент Ислам Анатольевич Дуракка, он на тарелке комиссия председателя, тарелке комиссияга Александр Константинович Шакимов Салаян, Видда Улахан, Тень Далаханак, Видалят, Видалат, Версюгерден Тулаталдар. Мандалар кытталлар, Осколаттан сағалан, Десаттан сағалан, бары министерствелер, бары айыр кәбетелер, бары айыр союзтар, бары ученайдар, бары театр артисттары салаятчылар. Ол ең Биги Республикабет бары жона әркәтә бүгінлерге, бұл сылға Дмитрий Коннаш сыртыгатын, кені оқсуспыд оқсулудun үлләбі үләтін, кенарыске кәнчәрі чаттырға теттерге кәскіллә үләді ұтасы жалдырыптан. Когда шла подготовка к декаде первой, когда Ланхо повезли, 57-й год. 56-й год. А подготовка-то началась с 55-го года
даже с 54-го где-то поговаривали. Я с Дмитрием Конновичем, тот вплотную, он ко мне домой позвонил и говорит: Надежда Семеновна, en Литвак пединституту битербиткеген. Он был тугу аннотацию Кнюргун Батыра на русском языке. Вот он меня познакомил со всем этим Уланхо, с его, так сказать, глубинной философской мыслью, которая заложена в это замечательное творение якутского народа. Это же просто суть, душа якутского народа, вся вложена в это. Вот, и я так увлеклась сама этим. И он так это красочно. Я говорю, нас соединила Уланхо. Вот с чего начался наш роман. Он в меня влюбился по уши. 4 года я ему отказывала. И 4 года я терзала его сердце. И он страдал. Невозможно. Я почувствовала всю красоту его души. Человек, который может класть на плаху класть голову во имя своего народа. Olur men bugün bu sağlatını tete Суперданову көрәм барамын. Ол сытыстаны düştüm емискенде. Вот потому что Николай Попов эти Суперданове доктор да монументальная гена, уфическая гена орбитяны. Лене дөнен Нургун батып көтүдөн яра донор даган вердер ванны спектакльга алда кайда улхан заявканы берген мен. Началата ванна финалат тохтан олу үчүгай буладан саха кеду атгар кирер чакчы ленер оройдан тарбыта ванна ол кытылгар сахалар мустан тураларын көддөрү механа бар наха үчүгай деханатым. Suriyatçılar bilген mummut temmi köddü hukusolar olurlar. Ol gına maranjati bilirgini istoriyana addu kahan kiyem addılar. Savremenne'ye kavat addanılan huriyergehi ara ata hoçça tabaga o kattak bulun bilmek köddük bolla. İti kaydıyda diyen Arasiya
литература, это значит, бейте союга, лаңа бұты Советский Союзынан, онтан Россия бейтін хуриячылара қалбыта, онан бейгі ол, уроқы кыджа хуриячыларды бұйыл, 7-10 сылы, білеті әтілер, ол онына бейі бар бұд. Онан біреме, қолабыр, біреме, ырахана сказывать сыгынан білін, шайдық чөллері елік, шайды сол бұл көстелік, ол гынаман, мен онан мана бұйыта тұтана ақтақпына таланна өтчеді көш бұйыла. Особенно жіктіті бар қатта араты қағаққа башаттыннан кыргыттыр сүдда жөйді хытыты құрыяр тоққойдур. Үдда хыты болады, хытытынан болбатақ тылдың өстін. Художественный приемынан қолабыр кейіні ұрыяр, кейі сүрағын бұйырын санатын сұрыяр көндік ұрыяр қаванна. Литература оннық болақта, кейіні ұрыяқта. Оны маны событияны дұтуғыды, оны батыс, онын политиканы дұбатыяр вообще, ол тоқығыз туынан делы олата болатын атын болар. Оны хұрыяр таланна өтчаттар бағылар демімен тоқтуғанымын. Онан намным боллақ бұтына, өйбітін боллақ бұтына шой болу адиғанымын. Дмитрий Кононович қас сайын айы. Лен өддігат тұрар дойдуынускайға, дачатыгар тақсан сыннянара айымнелақтық үлелері. Киеха төрөбүт сире дойдута, төрөппүт оғотун кериете, ден поэт Семен Данилов қоғанугар әппит тыллара, саға кейтігер ордук чугаскадылылар. Сорын омоллон төрөбүт таттатын қайдақтақ күрдук таптыр этей. Улуу байдарын өксүкүлә көлөксөйү, алампаны утумнан, кинилер суолларынан баран, дойдуга биллер суруячы болан, аяр талана ағыллан силигили сайды бұта. Кини олонқону норот мудырағын үрдік чыпчалынан ағары. Кини нуча улу классиктарыттан үйетін тухары, үйеренметін белиетен, үйем тухары үйерені сыджар университетпынан болар дейре. Северный человек, он широко мыслит, он знает трудности, да, бедствие, которое навязывает им эта стихия, особенно северного климата. Человек, оказывается, делается мягче, добродушнее. Якуты отнюдь не вымирающая нация, а развивающаяся нация. Благодаря благотворному влиянию культуры, цивилизации народа, который с ним рядом живет. Насколько это хороша, насколько это благотворна эта природа, в которой живем мы, и мы должны этой природе, этой сообществу воплотить свой долг, моральный, нравственный, чтобы наши потомки еще лучше знали и не ведали, не испытывали страданий от всяких несправедливостей.